Više od 70% stanovnika Srbije smatra da je homoseksualnost bolest. Prema podacima istraživanja javnog mnjenja u Srbiji o statusu homoseksualaca, čak 2/3 građana ima negativan stav prema toj populaciji. Rezultati istraživanja jesu bolni, ali pokazuju konačno tu jednu realnu sliku kako se odnosi većina u Srbiji prema delu zajednice. Istraživanje je finansirala holandska ambasada, a rađeno je na reprezentativnom uzorku od 967 građana. Rezultati pokazuju da pozitivni odnos prema homoseksualcima imaju žene, visoko obrazovani građani i stanovnici većih gradova. Ovo je važno pitanje za našu ambasadu i nestrpljivo čekamo da vidimo ishod ovog istraživanja i kakve će preporuke proisteći iz ove studije. Stranke uglavnom nemaju stava o homoseksualnosti ili je njihov stav negativan. Najlošiji odnos prema toj populaciji ima Nova Srbija, a pozitivan stav jedino Liberalno-demokratska partija, pokazuje CESID-ovo istraživanje. Čak 77% ispitanika smatra da su gej parade nešto što se ne može prihvatiti, nešto što provocira. I ovaj termin provocira meni je vrlo zanimljiv zato što smo ga čuli mnogo puta, da kažemo, od naših političkih lidera. Da bi se poboljšala takva statistika, Udruženje homoseksualaca traže od vlade i parlamenta hitno usvajanje zakona o diskriminaciji i o homoseksualnim zajednicama i usvajanje pojma zločin iz mržnje.